أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. Dalı lama bağlayınca sanki uzatılıyor gibi oluyor. Bunu direkt bağlıyorsunuz değil. Mirsadel uzatma olmaması gerekir. Tekrar diyoruz. İnne cehenneme kânet mirsaden littâgîne meâbâ. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. Böyle çok abartarak okumayalım arkadaşlar. Ahqaba. Bir de ha biraz daha mahreci tam çıksın. Bir daha. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Vav meal gunne olduğu için idgamla birlikte gunne yapmamız lazım arkadaşlar. Berdev değil, berdev. Meal gunne olduğu için gunne yapıyoruz idgamla birlikte. Tekrar ediyoruz. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. Vay boğazdan çıksın arkadaşlar. Ve gassaqa hem a sesiyle hem de boğazdan çıksın. Tekrar ediyoruz. إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Bazı yerlerde acele ediyorsunuz. Mesela hamimen ve gassâq. Bir de berden ra'nın cezmini okurken acele etmeyelim. فيها لا يذوقون فيها بردا بردا hemen koyup geçmeyelim. Tekrar bir kez daha okuyalım. لا يذوقون فيها
حميما وغساقا. Gayn harfine dikkat edin arkadaşlar. İlla hamimen ve gassaqan cezâen vifâqa. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Şurayı tekrarlayalım. Ve gassaqa. Gayn. وغساقا. Tekrar boğazdan yalnız. وغساقا. Tekrar boğazdan. وغساقا. Tekrar. وغساقا. Okurken kara harfede ağzımızı biraz da açalım arkadaşlar. Tekrar baştan şimdi okuyalım. İlla hamim olmazsa. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Tekrar yalnız çok inceltmeyelim. Hisaba. Tekrar. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. Peltek zal biraz daha ince olsun arkadaşlar. Tekrar. وكذبوا بآياتنا كذابا. Çok inceltiyorsunuz arkadaşlar. Kizzabe olmaz. Tahlil yapmış oluruz. İmale gibi olmasın. Bir daha. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Yani kizzaba olmaz. İmale yapmış oluruz. Bir de biayatina hemze boğazdan çıksın arkadaşlar. Boğaz kapanıp açılarak çıkması gerekiyor. Yoksa güzel çıkmaz. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا değil. Bu hemze değil. Tekrar. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. Tekrar. وكل شيء أحصيناه كتابا. Bahara biraz daha fazla inceltiyorsunuz arkadaşlar. İmaleye benziyor. Dikkat edelim. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Tekrar. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. Tada acele etmeyelim. Ses nefes tam kesilsin. Bir daha. إن للمتقين
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا واو güzel çıkmıyor وأعنابا bir de bir hala mübarek yapıyorsun salat işi imale gibi olmasın وأعنابا değil وأعنابا biraz daha dikkat edelim tekrar حدائق وأعنابا Hemzeyi de uzatmayalım حدائق tekrar حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا Tada duralım nefes kesilsin sonra tekrar okuyalım Etraba tekrar وكواعب أترابا tekrar yalnız tam belli olsun tekrar وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا tekrar وكأسا دهاقا İhfa yalnız ince olsun arkadaşlar. Genzin ön tarafından çıksın. Ve ke'sen değil. Karar harfleri o şekilde çıkar. Ve ke'sen sen neredeyse nun çıkıyor. Nunu gizliyoruz. Nunun yani bu ince harflerde yaptığımız ihfada nunu gizlediğimiz zaman nunun hunnesi baki kalıyor ve ihfayı o şekilde yapıyoruz. Yoksa kalın harflerdeki gibi değil. Ve ke'sen dihaqa وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Adgal malğunne de tam duralım. Bir de gayn harfi tam boğazdan çıksın fakat onu karın okumak isterken lamı da kalın okumayalım. Lağven değil. Lamda dudak geride, gaynın cezminde ise öndedir. Lağven, ve ağzımızı açıyoruz arkadaşlar. Ağız açılmadan karın harfi kesinlikle düzgün okunmaz, güzel okunmaz. Tekrar ediyoruz. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Olmuyor. Ma'al gunnede durmuyorsunuz. Tekrar acele etmeyelim. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسانا
حسابا. Sin ince hissa sad gibi çalmasın. Tekrar. جزاء من ربك عطاء حسابا. Rabbike değil arkadaşlar. Bayı uzatıyorsunuz. Min rabbike ata, min rabbike, min rabbike değil. Min rabbike. Tekrar okuyalım. جزاء من ربك عطاء حسابا. Hisabe. Yine yanlış. Çok inceltiyorsunuz. İmale gibi oluyor. Hisabe. Tekrar okuyalım. جزاء من ربك عطاء حسابا. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma rahmani la yemlikun. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. Tekrar. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. Tekrar. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Sat, savaba. Dikkat edelim. Tekrar son kez okuyoruz. Zamanımız kalmadı. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم.